دما و شاد به گهدار نیجیا هیویدارمون همید ناوروکشه که خوش دبن و وای از جوی آلی دنیای اسلاوین خواهج و گیان را رید که ما به هیویا که اف ویدیویا بگی و جی سوده جی ور بگرن لمال وان درسان بدنگه که بلند بخوینن جاره که دو جاران و سه جاران ایروج امه به فکر هشتمین به درس هشتان دست پی بکن که به سرنویسا چیای کرمنج دو هاتیه نویساندن در ایجاد از هیدی بخونم گر و خواست و کارن لدومن وگرینن گر و نخواست که بدنه که کردن چیای کرمنج خباتکارن زیرک و ولات پارێزن ڕۆڵا وان دە پێشڤەخستنا سوورێ de jî mezin bû bi taybetî li Helebê. Efrînê û gundên wê gelek nivîskar û rewşenbîr jî dan me. Înayet Dîko, Can Kurd, Husên Hebeş, Heyder Amer, Mustefa Reşîd û gelek hêjayên din ji vê herêmê ne. Çi heyf ku bi encama rewşa xemgîn ya ku Efrîn û gundên çiyayê Kurmênc niha tê de ne, dilên gelek kesên ji wê herêmê xembar dimînin. Xembar yanî hezîn, huzn. Dengbêjê navdar Cemîl Horo ew jî ji wir bû. Fermo ji vê navnîşanê guh bidin şêweyeke strana memê alan bi dengê wî yê germ. Hêvîdarim we guh dabûyekê straneke xweş e. Niha em ê ji vir biçin fêrkera nehemîn dersa nehan careke din guh baş bidinê we xwast li dû me vegerînin we nexwast tenê guh bidinê. Ev axaftineke di navberê narînê û bav û diya wê de ne. Ya axaftineke di navbera wan de ye. Narîn dibêje êvar baş, hûn çawan e. Bav û dayî wey tu bi xêr hatî narîn, tu dereng mayî. Narîn îcar dibêje karê min îroj li zanîngehê zehf bû. Dayê ez ji birçîna mirim. Zanîngeh wekî em dizanin yanê zango yanê camea unîversîtê. Dayê îcar dibê tirşika fasulyan heye, bi goşt e, xweş e. Narîn dibêje bo min giran e. Helbete hinek Kurd dibêjin tok e bo min. Xiyar, penêr û nan hene. Na dipirse xiyar, penêr û nan hene? Dayê dibêje erê hene, maç jî heye. Narîn qurban e te dayê. Sê xiyaran dikirt penêr, nanekî û piçek dew ji min re amade bike. Amade bike, hazir bike, çê bike. Îcar bav dibêje narîn şerm e. Şerm e yanî eyb e. Narîn şerm e. Çima bi xwe xwar naxwe çê nakî keça min? Narîn bavo bi Xwedê gelekî westiyayî me. Bi qurbana diya xwe bim. Ew ji min gazinca nake. Îcar hinek herêmên Kurmancan an bên gazinc û hinek herêmên Kurmancan an bên gazind. Her du jî duristin, hevwate ne. Hevwate yanî miradifin. Yani sinonim hevwate. Min nivîsandiye day, hevwate dê, zehf yani pir, gelekî, zêde, westiyayî me yan westiya me, westa bû me, gazinc yani gazind, amade bike, hazir bike, şerm e, eyb e. Em ê niha biçin fêrkera dehemîn dersa dehan. Careke din ji rindiya xwe guh bidinê we xwast li dû me vegerînin we nexwast tenê guh bidinê. Ji herêma Rojhilatê Bakurê Sûriyê re Cezîre yan Cezîrê dihêt gotin. Ev dihêt gotin yanî tê gotin. Ev yek ji herêmên Kurdî yên aliyê Sûriyeyê ye. Qamişlo Amude serê kaniyê derbêşiyê dêrîk li wir in.
وکم دزانن لباکر خطا حسینی جی باجار و حرما جزیره یان جزره هنه. جزیره به چاندنیه یعنی زراعت نافدار بود. پرانیا گنم جه و پنبی سوریه جورد هات. اف حرما کردی نتنه به چاندنیه لی هر وها به چانده دولمنده. هلبستوان ما جگرخوین، عثمان صبری، کان رش، عزیز غمجوین، احمد حسینی، تنگزار مارینی و گلکیندن هر وها هنرمند مزن محمد شیخ و جزیره. جزیره جباکر و دیگه حرما جزیره و مردین لعالی ترکیه و جروجلات و دیگه حرما کردستان. ایجارمان هواتایان مرادفان دهید گوتن یعنی ته گوتن، نافدار بناودنگ مشهور، پنبی، پمو، پمی، حرم، دور، منطقه، چاندنی زراعت، چاند، کلتور، حضارت. ام جور در باس کردیا کرمانجی 11 فرکرا 11 همین ببین درسا 11 جزیره یا بنی خطه نتنه روشنبیر سیاستمدار و نویسکار هیجا دانمه لی هر وها سترامبیج و هنرمندن وک محمد شیخو، جوان حاجو، خوشناف تلو، خیر و عباس احمد و هیجاین دن و سترامبیجن جی پاشرهن ارمنی وک دیکران و ابراهیم کیوو. هنرمند مزن لقمان احمد جی جوی حرمه و نها لدولت نیگرتی ین آمریکا دمینه. گلک روشنبیرن ما ین هیجا هر وها روزناموان دمامه بگمان سیاست مدار جی یک جوان سیروان برکو جی حرما جزیره. هنرمند هیجا گانی میرزو جی جوره. هنرمند که دمامه لسپانیا دمینه یان لور دما و نافداره. فرمو جوه ناو نشانه یا یوتیوب گوه بدن بشکی جی موزیکا گانی. بله دوستان ایجا ام بچن کردیا کرمانجی 12 و افجی بسر نویسا کوبانی. کوبانی باجار حرما ناوند جهرس حرم کردی لعالی سوریه. گندن حرما کوبانیه روجلات فرید نزدیکی جرابلوسه کارکامش لعالی ترکیه تا تل ابید بر روجلات دکشین دشتا سروجه لروجلات کوبانیه. کردن ور دمک پارزرین تورین عشیروانیه بود. توره یعنی عرف و عادت. دلسوز یعنی وفادار. ویرک یعنی به جسارت و به زمان خور وفادار. فرماندار گشتی یه حیثیده مظلوم عبدی جه حرما کوبانیه. بله حرما من شاش نویساندیه هم سر راست بکن ور. دنگبیج مشوی بکبوره خدوی هنداوی قدری و محمد دومان باقی خودو باران مچوکندش هر وها گلک روشنبیر نویسکار و روزناموان جوی حریمه دنه. جوان دل بخوین دارا عمرکالو صالح کوبانی جاندوست صالح جعفر صالح دامیگر محسن سیدا عبدو سیدی میادا کردی خلیل و مصطفى خلیل لأسترالیا اندام مالباتا قطوانان یعنی قطوان و نویسکار وان ریزان شاهین بکر سورکلی هر و گلک ز سیاست مدار زانا و روشنبیرین جنفش نو کسی نوک نویسکار مامو کادر و حسین حج همی جوی حریمه جدایی بونه. هنرمندن دوار لیدانا تنبوره و عوده ده نافدار رشید و خالد صوفی و احمد چپ جوی حریمه. کوبانی وقت باجار لسر سینوره.
ناو باجر یه فرمی به عربی عین العربه. اف ناو جناو کانیا عربان که بره گندکی به سر خوابو لنها بشه روژهلات جه کوبانیه یه هاتیه. ناو آلیه باکر جه باجر آلیه ترکی مرشد پیناره. کوبانی به دورا 150 کیلومتران در روژهلات باکر حلبه. خلق حرمه به چاندنیه و مجولن. بز خودی کرنجی بره هبو. پیش کوچا تواهیج حرما کوبانی داوی مها نهمین سال 2014 پیش سازی یعنی صنعتکاری لباجر گش ببو. وک چکرنا تلمپین آوه و ماکینه کولاندنا بیران یعنی ارتوازی. ام جور بچن کردیا کمانجه 13 فرکرا 13 همین و افجی آخافتنه که نافبر نارینه و سارا و برای نارینه ده. نارین دبیجه روش باش سارا تل راوستگه ها ترینه چی دکیه؟ راوستگه یعنی شنا تریلی رادوسته یعنی محطه به عربی. سارا دبیجه از بچم دهوکه بو سریلی دانا مالبات خواه. از بچم دهوکه از هرم دهوکه یعنی. نارین به وی بترینه سارا به ناله بترینه تا فروکخانه و جور به فروکخانه یعنی شو فروک جیر رادبن مطاره و یعنی نارین دی بجا بتنه سارا دی بجا نه تف برای خواه ها وای روزنامه که دکره آزاد روش باش سارا دی آزاد او نارینه جزا خویه آزاد سرچاوان کیف خاشم بناسینات نارین ساغ بی ازی کیف خاشم هونه جی فرانکفورت بفرن سارا امه بره بترینه بچن فروکخانه یا فرانکفورت جور به فروکه بچن هولیره و جور به اتومبیل بچن دهوک نارین ریا و وکریبه